make moi thum ki ba ka magzang ngai mane chi thau ki da magzak fai sa sai ji ka very make up to itum ka sagaza itum na shai de klei za de klei mong de klei ka dong ka hi khamatha khmushung pong chong na shai plong ra za plong ra mong plong ra itum wi phasai immune system matha khwai og thu wi ka za za khina ma sa za khwai ka da sa ka immune system matha ra balanced diet ki ka da ki shai ka phara kidney li lungs li itum wi liver li ka da ki ka ka sagaza ka shai ka sakna itum ling chon de lekla ka ji itum mathala kai na ka thei tar ka sai Chi thau gida as itum hik thau maram li tuk mi da Christian Sakhwai Pata Khwai. We have a special guest, a nutritionist, Changmei Diets Clinic with proprietor. Please welcome Dr. Changmei Shadang Ningshen. Welcome, Dr. Changmei Ningshen. Zankataya. John we kasak chungkhle sare clinic le lehao patient ping kharabing and then chimang maning la the follow sa khai lu chungkhle ba bun dera. Kha in apana sa da John ni itum ko tong khoi wang kana ka bai. Ikta chan phei sa sai gi li thadam ya. Ngai dia wai welcome sala gi na myak mi je. Chi fang Ningshen zankatay. John Changmei we mirin as a nutritionist aksada sadra vadra or even he will line is a drug ji hina influence sada katha sada mirinji he will line katha da kai sada Ningshen hi nganui la when the doctor medical wa hi sang ngai na ji ni wa okay da mamang le aming mamang ni doctor da sang hi jang na ji lai hi tha la ga isha vu kher hi iwi ka tam shuli anam thlai na support mi wa shabu kher ka lai shawo shabu ya mai ani ba mo won satwere so you know shabu you know ji ga ka shawong ra bin ji ga medically sang sang ai na ji la so you know 10 plus 2 hi ku phai la ga shilong li lai ka tam ji ne ka ji lai ka tam sa la re ki kre medical wa hi pra ta sang sang ai lu ji wa college ka sa la Imphal rims li exam ung thalu da hang ji ni wo MBBS ji ya ka Jatam ji ishi nagai na kukiwi rai hi sai da. Jaina jili exam hi mung tha bai thu da hi mung ji ni wa. Jaina isha mai aga lai ana St. Mary's li clinical nutrition dietetics da CND itum the first batch ni ji. Jaina ji short lai jaina it's almost relate to medical ainang rai no we ta interest no we passion wa we no ta ngarai da hang ji wa line ji yang jene ja jili hi entrance ba mire de pam sa ni wa ka chi bak lu hu yo re jene ji ta ga da kali ga entrance hi wak we MBBS ji le mo shok sa ka ji wi ning ji 50-50 le khai ni wa ai tha ka da ji kile wak ka thui khai ni wa shilong le yang jene St. Mary's li it in the first part sa the clinical nutrition and dietetics dam ji ne jene third year ko phai laga result shock le top properly sang sai yeah chila ibi first year remark is actually neither second and third year ba jari topper first top one bali mang peter to in the third bali zanga we iji rally chung khaning shi jiwe na itumi apam li master dam khwai himali to jena in ra tada itum klatana oja pi na hang mi lang guidelines for me jena Avinash Lingam University li ta tam khoi li ta tam khoi laga master gup sangai laga ishavu khna phone sarai na limang naur rimre ara no bi sak bai apong ji paulo ta hang ile jena ai thaga vu khur ili kachanga ka ili phaisa kachanga ka ji hoflo meli kupsang yoi thum je jena June July hi va ili phaisa ji hoflo ji utli va I otsa laga ila thata ibingalam phai bai ji phai hore ji hainwa jena itumi subject professional line la sai jena master group creo da I gym thali otsai dietitian yang fitness ji thali jang laga otsai jena or some months hala iwi atang ningrin ba ju le shono iwi ara PhD ba hi kup sang la grai ji hi le hai ni hi for the studies by iwi the ningrin le shon hai da is hala sama man la ka lai la pai at the same time yang lai ki va the iwi shon out the sai arrange them the equal the update va sa chin yang ta jina ki re net ji UGC net ji thai HRF ji
这个其他那个 net 忙说这呢，呢他类的呢 JRF 把he好拿 further scholarship he，这个 next 个他把 liver UGC net JRF 把这去说好，right 让那可能说可米呢就嘞，因为 guide 把那个中科个 John 米嘞，这呢而为因为一个人啥的嘞，那了印尼家他们梦想人哎，这呢，这里了安那了那个 John 米帮帮哎，然后support 晒耶。Typically PhD กุบสังไงเลยก็ college อ่ะคือน้อยinterview มาทำเนี่ย salary ยากก็น่า expect สักเลยนะฮะอย่างอีกวิธีก็มีเจนน่ะ PhD กุบ kind 的 elite 的 direct interview จะมา salary ละอาชินแต่ point สาวเว้ยเจนจีวิธีแล้วอินตั้มก็สาอีวิอวินาชลิงกัมจะ passionate ละ whole เอาเว้ยPGV diploma course ช่วยเร่เจนน่ะตัดสินโลเจนน่ะมักตามสบายไม่เจนน่ะถ้าก็ได้อารีน่ะสักจะลีกุมารกันนะปั๊มแล้วก็จะลีตาลุยใครนี่วะเจนน่ะอายาลีก็ปั๊มสักทีซิงกุมกุเชียยาลีปั๊มสักทีเจนน่ะโควิดน่ารังใครน่ะว่าอินนี่จะตั้งยุโรปตั้งโซนอัสก็ทัดสักทีนี่อีชีกรีนทีเขาพอใครนี่ฮันชิอันน่ะฮีรีเสิร์ชสักแล้วก็ฮันชิอันน่ะกรีนทีเชื่อมโชคจริงเนี่ยเอ็นน่ะจะต้องมาทั้ง expand สักแล้วก็ variety trial เลยกรีนทีซิงกุมจีอาค่ะลางตัวทัดยารมลีบนแล้วก็วัดมันจะอะไร institute อาขมังนี่มันนิ่งแล้วทัดอาขชงละลาขชงละ manage สัมมันสัด experience เลยก็จุงก็สัมมังอะไร finally covid นั่นเองจาร์ก็มันนิ่งก็ว่าอัตมจิเลยอัตมจิว condition situation จีอย่างแล้วก็มันนิ่งก็ว่าทัดคือจิกท่านนั่นเลย drive คือจิกท่า passion ขีมารำนะก็ท่าทัดสัดทัดมันนี่ปุริองแล้วก็ Imphal เลยทัดChangmei clinic นะโชว์คิดสารจิทัดจิว drive จิคีนั่นไงจ้ะมันละคีมารำไม่นั่นไงจ้ะรำละพักดมุ่งทูแล้วก็อิทุ่มชงวิธีองค์เขียงจิตรันกษัตริย์ว่าคีสักตั้งมาคุยทู nutrition แต่สาดักเลยอีกใช้ดักเลยคีมังดักเลยลีจ้าก็ aware มาซาทูแล้วก็องค์เขียงก็กษัตริย์ว่าถ้าจงสังหายจงสังจะฮีว่าคลินิกก็ช่วยพาไม่เร่แต่จุดคุยจริงว่าไม่คลินิกที่ช่วยหายแล้วก็ flood รัตเฮาที่รัตแล้วก็ไรรัตได้แต่คลินิกที่ช่วยแล้วก็ชิมนิสัยอะไรวะแต่มีนาราจะก็ชิมบาลีรังสักเลยก็in the days to comeนี่ว่าละฮอตนาดเลยคลินิกที่ทำทลายช่วยฝ่ายยังใช่ป่ะว่า counseling ขมีก็ใช้ได้ทุกที่ชิมนิสัยดักเลยไม่รัตดักเลยเป็นอะไร inconveniences เลยบัมไปอาจารย์นี่ทุ่มวิญญาณนี่ตาด่าขลีจิตละพับตากงวยจิระกามันนี่ก็จุ่มลักไอ้น้ำมันก็เทจิระกเลยจิบาเจียสัมปทานเนี่ยได้เจ๊ก็ตัดทุ่ม I have a weight loss วิวังเนี่ย nutrients เลยแต่ I have a ภาษา weight ทุ่มเวคีmaintain สาไฟนี่แต่สัมปทานเนี่ยไปลักไอ้เนี่ยก็คุยกันเลยอาจารย์วิ perspective ตรงไหนเนาะหางมิโลจิก็ nutrition ที่แต่คีในจิระเลยnutrition จิก็อินซาดักเลยมังดักเลยฮีซาสังดักเลยฮีซาสังไงแล้วก็เอาลิ digest แล้วก็อีทุ่มมีอายาว่าชอบเลยเด้ข้าได้ยินซาดักเลยฮันซาดักเลยอาเทใช้ดักเลย green leafy ใช้ดักเลยฮี nutrients ดักเลยวะจีน่ะอีทุ่มนี้ยังปังชอบหลังรุ่มสังมีวิตามินละมีก็เลยจี nutrients ที่ขี้ลักเลยจีก็carbohydrates, energy, fats, proteins, vitamins, minerals แต่จีเป็นจีนี่เลย nutrients เนี่ยใช่nutrition ที่ขี้ลักเลยจีก็กระชักซาวิถ้าได้น่ะสาสังดักเลยมังสังดักเลยจี digest ใส่แล้วก็อายาว่าชอบใครจีจัดจีลักนี่ nutrition จีมokay อีทุ่มมี traditional food ป่ะฮีอีทุ่มมีซัดอีทุ่มมีjunk food เลยแต่อีทุ่มใช้ลักเลยสาจิก็เลยอีทุ่มแต่ก็ใช้ไปหนึ่งแต่ตัวลักกันใช้บ่มันเนี่ยอีทุ่มมีกษาเทียงอะไรเนี่ยข้างในก็เท่าวิจารอีทุ่มมีที่สี่ก็ใช้เท่าวิจารแต่อีทุ่มมีฮีก็เท่าวิ practice ป่ะฮีเลยเด็กเลยก็สักษาป่ะฮี healthy มาสามมันเนี่ยก็จีก็สาละมันนี่ก็ไทยก็จีก็สักเลยเรื่องเราก็ traditional food ที่ว่าแต่พลักไก่ก็สักษา healthy สลักไก่ก็สักษาเนี่ยแต่หางไงคิดว่าเลยก็จัดเลยก็วิมีเอาไว้อยู่ทอดเลยอย่างเสียก็จัดฮีเนี่ยเดละมาเลยเนี่ยอาจจะมี life span เนี่ยตั้งแต่ละแต่ออกไปไม่ค่อยอารมณ์เนี่ยกันเปรียบสักอย่างแล้วก็อีเรื่องเราก็อีทุ่มมีอยู่ที่อีทุ่มแต่อีชีตั้งคนเราเป็นเจ้าใช่มีอาราลี imitate ใช่จุงไหนยังก็ฉันไว้จนไว้ลิเวอร์ซาโลยังก็ศึกษาจนลิเวอร์อีว่าอายาวีแต่มี imitate ใช่ว่ามาสร้างสังไงมันเนี่ย for example อาจุอีเลี้ยงเราจีก็อาจุอีทุ่มตั้งคนลุยรำนี่เลยเด็กเลยก็จัดจงไม่ช่วยเด็กเลย cancer ฮีละจงมาแต่งช่วยเลยแล้วก็โชว์ราเด็กเลย national เป็นฮีละอีลีนิ่งกักซาเลย example อาคุยสิจีก็ชินจูฮีแต่ nutrition สลักใครเนี่ย healthy สลักใครเนี่ยยังก็จะลีทุ่มนะใช้ผ้าไม่ควายผ้าจัดเลยครีลิว่าฮันชีฮี
shi jin sai yang ara han chi hi no thai la ga itum na hen khamai ka phajli mimi tha wai tha shi jin hawe hi hang si ga processed food certainly wa here a study ba thi should have hang lo ji ga mimi tha noodles instant noodles tha hi mimi tha wai tha hi va maybe after 5 years 6 years live itum na continuous and shai ka hi va very obviously stomach cancer hi tha chances lay ji hangai Christmas leader no akli walala ground leader no longshila leader no shinju da your surge ne chili tum na ning shorgi ja akna gobi cabbage itum apam lila aria rai chai la kha har sang la ga ling ga khui chili tum na khari ngai na shai ra ya na shinju hi shai krao da ke ji da immune system nem la kai na lo salai na le da clipping wa khai yeng sa thui hao awu ru thui hao yang je na action thak la na je na hi da hi liver je no tha da ning khang shir la pare da hangai ili hang lo ji ga ayari mi ping wa ra itum na seminar tha ki conference a ga zatli attend sa da kla thuma let's go back to traditional ancient days ji raw where tum ni wara because everyone is more of health conscious lehawe wa ko itumi apam ni ongkhing liver te hangai na leisa atumi standard atumi develop sa da clay apamai ni itum chong hi te na da na te gi da sat le yang che ni hang lo ji ga itum awa yi wi ka shak sa ji li da let's go back ji pa je hangai traditional yang kalaga itum li hang lo ji ga hi va ava ping ni hangai na hawe ngachang kha gla la darga sai yang idum hi naoshinao ping ni tiffin sang khami ji mimi tha maggi tha na da lagaron sausage ni da kati shong wai na khara moi wai na kati te ku shok ji packet ni na shok ji je da direct it da pack sa mi la sang da le je na we now ji va da singkum khani thum ti le stomach problem hi ra pum pam re je na ili hang lo ji ga itum ya pam ni manuik zik pa ji yang je ji pa ji la healthy sala kinda hang lo ji ga ngom tha re job steers millets yang je na re langza tha re foxtail tha je da millets with the variety wa ki shi chin sanga and not there's so much indulge into bakery products the array of fast food junk foods the ready to eat foods he processed food ping hi sa pain da cut down hi sang sanga jin ya in hangai baba very simple the fried rice now tha shemila laga ka sho pain na tiffin hi lum la za khang sakhi pack sa ji tran itum we array na purwa na la jimning sa la ram chong wa anak le ye how khamui thina rom wai ji na packaging materials ha la ji na rom mai langa tiffin jili tha sang me bai so it's very healthy rather than directly the pack sami da kli ji la healthy sam ni ji ba ji la hangai so you know tirus for example tirus sang khwai jara ka le la credible lui tha wa kha mai khongdrum bu khongdrum shape tha da ya mu thei da la ji kaung sak la ga tha ji khu shok sa rai la ga ya ji tha ji healthy sa la khai kili ni da hangai yang da way of storing water yang la ga itu me copper itu me kettle shim tangkhul wi lui ram shim gi ta kettle aluminium me kettle ji steel na ka shuk sak la ka hai ji kheng li ba ma tha na ji tir la bang tha nam rau ji ka ji liter store sa hi va healthy ba ma sam ne replace ha se ji ka steel tha yang ari rek sang chi da copper wi material yang ji tha le ji tha na pha mai ji la hangai so let's go back to yang traditional ji hangai shan wai chon wai bo okay ta fine yang ka shak za cream crab it me lifestyle hi pai bang cheng sangai liver i zang da ta khang chei pai de khui pai ba chon we roi hang da ji myang ai chau ji ka va ram mai kharnao ping la hang bo mi tu mi tam di va BP khi lam malai samani mathei samani and then cancer ji da klai ka hi malai samani mathei thang mai samani jen na da khi arre hon le da klai chok da klai bing ri laga tamni chik tham malai sa ba mani mirin da athang chon hang hai da la mirin lo pai mai ba me phasa la ping bang la thun da matha phasam tham mai ba me ping mai ba me atham na da ara kharnao bing na da ji phning na ga arre hon itu mai modern atam ba hi da itum wi chat na bi sa da clay shai da clay mang da clay hi ka tong ko yang la ka difference va kachungkha level la yaw te na chon ni na da nga han ngai ari itum wi sang sa pai la ge chat later chang phuli va da chang shon ma maning ka da kang sho styling ka hang ka tha wi chat da thing na ra jen itum na shai da clay hi ki ra sai sa ok sa khai chang daga itum ko phung nao itum da ka sang khri dum share da klei da thai sui ka tha gari ka tha
itum mi hiwi kasagaza hina main salakaina itum pasali ki kata da kili contribute samit lately okay ili hanglu jiga gapungma jiga la kriliwa mathai da khuisai karava ari chai sarao har singai da chena nutrient value ja ka khamtha leida khlejila ro sweet ma hairang lagai tumna thai jiwa diabetes ka zabi na thairan jiwa thai jiwa glycemic index ta lewa glycemic index in the kigla jiga na diabetes ka da khleba jina zati za sang khra da we sugar ji spike ka hai ji ga hai ji glycemic index hoiwa it make shak za hi za sang khra da the indicate sa je the sugar level the increase sa thui sa gai je ji tha ka shak za indicate sa ji glycemic index hoiwa jena kikle hi itumi ka phung ma la tampa wi ma la hi glycemic index tree wa okay to hi to me kyang si the virgin soil in a later kle hi itum na the spoils hardly wa sai laga ari itumi ka shak za hi changkat ve healthy sa lak ji ne But it to me method of cooking he mostly boil, yang steam, thau chung da mazang nei. Ka it to me kyon jili akal na ka thak lei jiga sa hi. Ishi I hau nao bin hi sa mazang ka zat mazak thai tha da yang. Ji ak lei we wa. 100%. Ji da lei hau. Zai na paning da klei ni wa October whenever it to me panit lum shilau hi. Ari ra shung da matang rang dai. So, tada hi every day sa shai da klei ne. Laga season hi ari hi kamuguya tam sai da stroke cases si chui lak klei. Yeah, stroke hi. Jaina itu mi ning khang shir la phai yang red meat si sai sa mang ni mahang re itu mi kharar sa li la red meat li ching hai ne. Even chicken hi khayeng ni vakachur thai kara hi la white meat da ho sai kara red meat da consider sa lui hai ne yang. Jaina hapda li khani shi hi shap shap pai kathum shi yang. Shai plum ga khai hi na phamai ni wa. Khai hi ne yang. Ka khai sa la itu mi ra ayar we na ungsang na chung mai hao jaina ari va sangsert le hau yang jaina akau khai gau tha mai kai ka khai ma shai khai le pam mai ka chiwi optional ka tei va ta harul le jaina theshui ngari theshui la kasang sta uric acid ka chui ping ni va chi va recommend ma sam ne pa va acidity hi chui le yang even gastritis laga even theshui va hormone chinao ping we are thyroid problem claiming which jiva isoflavone si chung hai da jiva recommend masam ne ari hila I have a big doubt ki wang le jiga to me thak mai da ferment sa khwai urea sang yo ya kada ji tha we process si le ji la ya je nei to me ti mai ka ning khang shir la phai i to me shoibum hi la phai da hang ji ne yang ka shoibum hi la atum tampa we nei tum ka phung ing dai lui dai days ji da it differs yang ji la ni mong bai li li ji ne but at the end of the day what business we sorry da thak mai da da shui ferment sa kwai ji atum ki sang le ji um thai ne yang nei tum ka phung nau ping nei tum me ferment ka sa ot are shoi bum tha hi ngalung gui li nam laga ka semi process le wa ji tha ping ji shai la shai thala kai aru la sur sarai la yang je in recently US passion study ka sa ji itu me fermented palm ne fresh bamboo shoot thi superfood ne da ashin declare sai ko okay kamatha ka shak za ne to me itum da samang da le hi ka in yam kwili ki mong in yam kwi sa le ji pas li matter sa tu sura we na ri boina of nyong ji ne ka chai lemon jo lo ji tek samang re black rice jo lo tampa we min ji tek khwe re shrar khong wi sa thai ji tek samang re so why not how her ji ki why ni tum ji tek ma sang bang pai tu na in har mu shi jin da khawari ma chai la thar za in a free range in a kai si ji tum definitely tum gi tek sam bang la ga hi we na le tum kan nak pai chung sam bang pai le ji la hangai how hok ta la le ara chung da ma thai thu re ji bi la yang ara how fu da how ita bing la gi tek hi khui pai sir ji no it tum mi rights ka le yang je na it tum hi dai la
promote sang sangai iwa hi aware hi sang sangai jila shai kwai mang ba mung thwe la shai kwai ji le shon bro obviously thum dam tha da kila sal ga le ka ya jung sang man demand le man ja no we sa da klimi ba ji wang la phisa we bong ni jila la ji aw wang la kanala ke shai kwai ki jil la jina matha mai bu mai phisa le le jina kana mai bu mai the both way kanai mer la ga na da heavy sala ga mang kai mi a khana da ithum mi kasakza samang da klei kasakza ji na ithum ta da ali tyo maker kana ga bai our immune system jila build up sa ga bai chi tha we option le lak ta le la ithum mi traditional food ba maning la ka te modern diet recommend sara ga ka tha la okay bai sam mang khai addiction ta khai ping work chung ga cases liver cirrhosis ta lay yang lago chiwi next for cancer ne thada chaina athumna thada thak mai da doctor li wa yeng lago diagnose usually to mini dietitian ping le nutritionist le athum approach sa chi tran yes thada kashak sai na la athum ni immune system phasai patha ung sak pai la le okay ka the liver cirrhosis ala stage ara wa khai ji ping ji wak no chote kai ka mai rai khila samphang yang chi mang mi ba jin la itum ni corporation kham hi dar ka sai ba itum na shai lo mang lo jili analam thala ga na discipline le la ga na sai ga ta rai khum la le ye itum na healthy choice na sang sang ai la ga turum thain khamang hi dar ka sai la ga sugar cane juice yang chu hei liver wang phala ke laga beetroot yang beetroot thai liver wang phala ge jane hi thai doi la na juice ena shichin ka shichin or sugar cane ba ji wa chu hei ji wa thai thada la shai pa ye juice la da mang pa ye ka beetroot ba ji wa na da boil sa laga aru ba ji mang hao boil in da shai pa ye or salad form in la shai pa ye or early morning empty stomach li da beetroot juice in da mang pa ye ago itu me apam ni hongkap ta thaya le ye ari shakshi thai ji itu da da ja ka mu shi jin ga ya da shakshi thai da ari kham khui thai da hi thai da dam thai shi jin sa ngai ye la ga sa hi chung dam shang sa ngai ne sha pa dang da yang sa hi especially red meats hi va da totally da awake ka sa na la phamai khunang la ga itu mi tangku society hi kreli va zam mangai ji ka ngathum da la yari shangli mazat lang de la ta nga thum da ka arava athumba na smart sa me khar zam mangai jiga kind of a trend da fashion da zatwi gai ne laga zam la hongkap khai thai in a kheng yang ba the particular khui by malaim ne da ka tong tangku viliram kumaya ka sa lum shla ga le ga da ji da sang sort le yang je no chi pa ji ba da masang sangai ne zang ha gai da radakle consult sa da clipping major command da thumi ka shai ka sakli dietly ka jili ka da wangwi khai shoi khai ji da thai khoi ki le 2025 li cancer cases yang like kidney hi chung mai thui yuli like diabetes of course diabetes fa sang ji yang he kaman sala khai itu me apam le diabetes si household ga ji da miya ka mag zang lai chure just hard later diabetes ka sati hi kin ang le ga ring yon khai lifestyle disorder in lagai to me eating food habits hi na la krani ji hangai yang cancer firstly cancer we no poxio cancer hi ayur chung le ye kai kin na pomi cancer kai kin na akri we cancer kai kin na lungs we cancer kai kin na tainted liver cancer yang chung le ye ka cancer nei da stages lang evaluate ya stages ngwaye chen in hangai ba wa itu mi gazat ili phasali ten ring shi pokai re ji ka doctor li pasang phang hi dar ka sai ka thau klung ya ka thau le ji test sai dar ka sai ka itu mi wa ji mening ji le I phung shap fu ye I khang shap fu ye da khang la gar ma last liver massacre anam phung khar ji tran ni wa o ji thai re ji li ka thi green pa la shim group dong ka pesa pha la ga da thia ya hai da la ga makan khui khar la lai pam ka zai re ji ka akhana ka ra hang sang ji li ka za da le pa la ka la than zat da le shim grouping la mark liver pung pa thui khai le wai thu mi lai i la rai ye cancer patient rai khui khai le ye okay da to mi hopok tholi rai de yang early stage li rai da initial stage li rai da ki gray sa khai le ka shak sam thala ina hang da le ji na follow discipline le la follow sa la ga at the same time doctor we ari ji la shai la kha
rai khai chemogap ka rai khai jil lai pam mai cancer ga zai ri ji ka emotionally physically spiritually mentally he fits up hungre he mati hi inangani titai ka that I can overcome stages no matter how many the stages yang mai lai ji yang jili immune system hi pang hungre for example chemogap bai je laga hi hongwa iba sahi mapang thu sai ga ang san hao sai ga ariban ong yu thwe da ngchan khang ai ngchan laga tha da mireni tha da khaksui shman khai le ka khne pali ichum mui ka shak sahi maili smoke sa tha da yang da smoked beef smoked pork idai ichum ida da chili da crazy zadak le wa yang ni man khai dang da china chi thali chili jang da clay ari carbon ji la da one of the factor ni wa like a plastic shi chin dak le yang the any the shi chin dak le like aluminium hi lamam tham ni hang logical like itum ari zat dak le ari trendy zat dak le teflon coated non stick pan hi wa khamatha wa manim kho hina la rashok pai ji ni itum le yang hina la factor ang sa pai che ila hang logical ari itum me ading na hang la itum tanguli ram ni wa so mi khai uniqueness ya ko le dong pi wi ham le ara shin la plate la khong phai la the dong sa shop le yang chi ta la shi chin pai la ga ag ban na ji ga chu ma thang wi khwari chai har ga sang ba ba ro ga shak za ka tong hi organic maning to re way to natural organic hi it ni sweet da nai re mostly the to hi ji tha artificial ve na chung mai re wa inorganic na chung mai la ga it wi processed food ultra processed food ready to eat food hi na la factor ang sala khai re ko ito mi ta thang we da how with the zat khana ji bi mirinli ong si ji hi tha hi la da cancer cases la sweet da la bai ji hi bi thai khya khle i study what should have yang je no ak pan ar thang kidney cases si ar ito mi ka thak le ji ka lastly ba thai khwin khai thai ga dialysis is the end ji khai da chen ha da yang dialysis patient rai i li la ari rai kharai la sam pang mai itu me thata apamli thingna ra ha awai na shichin ra khai thingna ra ha hila shichin sakai iwa chi tha ji la thumni phum la ka mang sak kai for example ari language holo natal leaf da yang itu ma apamni lai dai chi la itu uric acid ka dripping rano kidney problem claiming no even dialysis sada claiming no chi pa chi mangsak phum mangsak kai yang even ari nakupi Ishi Tangkhul doing camera play ari UTI infection claiming he could join like kidney problem in crosser ni wo he yang no to mere now being very prostrate with problem claiming he accrue line certainly want to make kidney line certainly wo yang china he thai le shi chin sak kai la ga Tangkhul doing ki hok le iram doing no e patient being taste re graham doing no wa angko me da yang thina kle ari papa yawe ana tha da ji aron wa marore ana ji ka now de wa ta awi shai pa atam le thai lam thai ku sha chok kai ji jiang ji kidney patient being ni ji bing ji very comment sai ba awa yin la ji shi chin ra kai ne yang ji tha bing ji wa ta shi chin sak ji ne ka shak sa hi la itum maintain sai dar ka sai de yang ji tha bing ji shi chin sa ngai la ga kidney hi itum mi ko mo hi itum mi yor hi tiru khamang hi machung ne wa tiru yang ta da liter ka thum hi ba mang sa ngai jena thangkali ya jena kidney zawe da tiru ma mang lo da ka hang la le yang ka chi cases condition vai ka the best for kidney hi turn success ji ka tiru him ne no in the shan vai jon vai khang sli ruk vai li tiru na ki ham han ka phyo le tiru na ka phyo tha da itu mi kidney la jim ne tiru taram thala kai na mangi ji ne yang da jimi sho sala maguila at least 2.5 or 3 liters hi va ka water ka sai or say 7 to 8 glasses yang hi va ta mangi ji ne yang mai kidney patient kai ka va asa war how oi de ma ta da thum ma shok thu da yang asa ba war wa thui hai le to me waste products ta da ma shok thu yang je na ji ping liver restriction le yang ji ping ka dialysis sa la asa mo war ka ji wa turum thala ka in khamang hi dar ka sai
dialysis sa la kai ka dialysis sa la asa khor le ye kai ka dialysis sa la asa mu khor le ye che na mu khor ping ji ba tu jim thala kai na khamang hi pha ji le ya ori la phasa chumla ka na tu war so ka la mirror thing ai na khlai mak ni yang etom bui ta di thum hi da rubber we so far da nam ka ba dark ta ji ji ping ji ba tu ji ba ta limit sa mi ji ping ji ba yang maybe ta da 800 ml la 700 ml la awi output ji output and input ji ta ji check sa la ji ba tissue da tu ji liquid intake ji tha lo ji ba ji hang mi okay kai ka liver ta itum khang cha tham ne dialysis sai sa le itum khang cha ha normal ha da ka pump pin liver ya tu ji thai na da mang sa kai ji ping ji yang che da thang yin hang da le ka thum ji wa ji ping ji wa I recommend sai ye da you know kidney we case si kai kina kai ka bang lungui ngalungui zang la lei pam pam ya ka ngalungui ka zang hi na thum na ultrasound tha khui la ka chili size ji yeng la ka doctor pin arena tiru thai na manglo arena shai la ka ta ngachir shock khai le ya ka kai ka ha khai da either thum keyhole surgery sa la le ka ngalungui zang yem zang ni ji na until the it may aware sa la symptoms pin ya je na kai ka ngalungui ngatu pho khai ji li ngalio la ka ta ji tha la daleikho lila yang raga main shinao pin na gallbladder li zang za la ka ngalungui hi mir nao pin na kidney ba li zang za la ka yang je na kidney ta kai ka end stage ta last the stage lang vai kidney ta thala kai nei thum na ta ka dang sta hit ta hai gi ji organ kam ka tong hi important sa sare ka kidney hin na sang tai mai kidney yang ta even thala kai na ta kle sang sangai ta kiro pila kai na sang sangai yang tu ru ma tha da ma khamang la ga I thum hi ka da hang si do I thum mi ka shak za hi ori tomato yang tomato tha hi tomato hi cancer I wang ma pha ji la antioxidant lycopene zangai da cancer wang pha lo ji la ka kidney wi wang wa awi tha ji I thum mi hi tomato shai na de han hang ka ji den tomato shai plong re ji ga tha hi ta khu shok disease sao lo yang la ga ngayung wi cha la ga ri factor ak ban turu I thum mi ka phung chong wa turu wi source khui da kle hi ga ji we na quickly ji la I thum mi ka thai pha de na phur khar da kle wi turu ji ba mam tham ko ji ba proof le ye ga thang in our every topic is ang hore wi hi poppy cling je na re khowari chai ngai harsh jin khai ka phungen ta sar le mo long ta sar le mo ya I thum tampak li sia zeva ka chung tampak li pan la ga ya je na chi wi la factor ang sat le wa shi I thum ya pom le yang a kan no chi ka I thum hi for example na kui zai jo lo ini khong nai ni jo zai in a painkiller chi shai ka phai ji ga na la ji without da kui ka za wang hi wain doctor li wang hi da ji la phani ni re ya china pharmacy li sholo wi la painkiller ka shai sa ya so ji na keep on ta na ji ta ka jang ku thum ti za shai wi jo zai thai ga kidney li wa sa su ha cancel ma sa tu ya cancel ma sa tu china ari pang da dosage vai yang painkiller mang mani ne ka ari ka dai banglai da isim the dosage mar na da shai khai china la kidney li va sa su ha kidney li sa su yang ka liver ha li va sa su we now ping liver itu mi hemoglobin anemic ji va shok pam pam yang hb level hi hemoglobin hi sui da lai da anemic sa thui khai chi tha la le china itu mi ta doctor va hiag le thum doctor li mo wa ngai hin ma sang sak ngai ne la ga itu na thai ji va symptoms khang ri kha le kho kidney va thum ta thai rak le ga action ga zaw re action ga zaw re are ta markly ta feverish la sa ji re ka khur da la even liver ta mar hai bing cirrhosis ya mar hai bing la ga hepatitis ya ji tha razig hai bing nuk la kai nuk la ga ta fever sa la ga ji matheila shimni bam se ji until ji the doctor li wal ga diagnose ma sa rang yang da itu mi painkiller la o ki la hunna ko wi khang se ka chi van khwai da van khwai wang ji shai pam sa re ka hi shong wan na shai da le ji liver li la kidney la wa sa zu da khlin ni wa ji tha patient ping da rai I wi le
ya doctor li ka khai ji tran diagnose sa khai ju li ka shak sa hi diet plan hi shem mi how modify sa mi how sai ga thum phasa lang veng sangao at the same time doctor we are regional shine ka yang doctor we are shai lo at the same time diet plan dietitian nutritionist lila counseling sa hi dar ka sai na doctor li wa sam bang na the nutritionist dietitian lila consult ka sa hi dar ka sai ji wa hangai na ye ba ba ka shak sa hi na ari sa wai lo ji na so hoi na ka hang da de yang ji na ari mang shai la ga ki sar le ka shak sa hi wa shai ngai mang ngai na shai chang re ji ba rai ki jim ning ne ari action la maram re ji ba in the day that kanini that ngu la zat ki ji ni wa itum chong wa hi ba hi chak sak ta mu khui mai de mu khui ne ga that doctor na miracle sa mi gi tha da ya ta da ngalang da rai ga ba o kim tham re ina ta da cho phesa ya mi ka da rai re wa na re ga ji tha da aru hon re sang we t-shirt da kan wi thot ping li a chom na la ga jong thei le re health conscious sala ga na gym za da khle sa ka chung ka le ro atum ga dong ka we wang a chon we perspective aina itum traditional food alone jina atum li ka tom chap ta lela in muscle building jina shap ta lela maning ka wa expensive sana da amat sak na de gym we ri powder pe hiya ta chi ka tha lo la ga ta da sa da khle shai da khle mang da khle ji jina pham me jina ta da kana me ji lai phlong la maning ka wa itum we a thing na hang da traditional food ba hi alone jina la sufficient ma sa khle jino okay ma gym wa da khle yang gym covers ping ye ta hangai ye atumi goal hinga te sere wo kai kina ta fitness wi wang kai kina ta body ta pump up sak vai ji kai na muscle tone sak vai yang ta atumi goal hinga te sere da ta supplement shi chin da le protein supplement whey protein or chung le dai ji da shi chin pha sak ji la masang sak ai ji aba itum ayali li la gym ni sa mo i kai li yang i first i od hok pok chi le trainer ngwa ye certified trainer ya ji bing jin recommend sa ka sa ji thum na ying shi de i thum na analyze sa la ga counseling sa la ga recommends ka sa yang ya ka scoop ya ga na we work out thang li kya ka bung kya ka work out sa calories kya ka burn sa shap ta lai na ji we artificial stamina ji don't consider sa la ga recommend sa jini wa ka hi liver ta da in a khing ni trend ta da zadai ro gym wa da clay gym show da clay ping he atumi certified trainer zang ga mazang hila jangkhat wa nutritionist dietitian hai gi jini wa hai la ga counseling sa la ga mathang tang ta da monitor sa la ga yang chi da sa gi jini wa ka hi liver trainer ping na certified sa ga tum na la hang da le re ra da clay a recline ba we goal ji wa ti shi da la tum na recommend sa le re ka ili hang lu ji ga itumi traditional food ai na la lai pam pam we ari itumli sports drink da natural sports drinks da aka lei woi to me ari shogri ko hung ba ji rosel ji ishina ji green tea she me wa ji la yang ji na rosel hi ewing so na aka na a hi research sai wo ji bak ji yang ji bi ai na research sa ji ni wa sports drink she me wa na yang ji na apam ka tai li ba ji thai shi chin ji la acha to me ji energy drink ni wo ji natural energy drink ni ji phum la ga instead of the sugar ga sang ba liver ta ji ni tha si jin hao khoi ru thai na shi jin hao ji da shi jin sports drink ha da shi jin bai ji ni wa or else za dang da ari the maran thai the shu shem vai ji protein ji make up ji ni wa natural protein ni wa yang so ji thai na ta da shi jin sang ai ye krele awa yi with hot liver ji maran thai ji athum na cha sa da shi jin da mang vai la yang so i thum la ri la da ji shi jin bai jim ning ga ji harmak zang apam farmer ga ji tha wai na lo la ga thum na ji motor ga ya le sock sai la ga overnight sock sai la akam motor da boil form ai na shai ngai sha we breakfast li or da khri ngai na da shai bai ye da snacks bi mo ngai ne yang ji da la shai ji da shi jin sang ai i ba ga da ina ga hang da la are supplement ta protein supplement ta whey protein na shi chin nak le hi hun khawi wang ne na li yang pang sam sam mare no we muscle ji pump up sare kha at the end of the day wa no we kidney ba je ning sholo protein chung na khai la kidney ni ta ba sa zo i pa sa we requirement here je na ta ji tha ji cha ka ma shi chin sa ngai ne i liver i thu ma pam ni sam bang dak le ji ba jen shi chin sa ngai ye haru le de le ya thum ne haru ji ka ana kui ra khle yang ta jiwi ta pruda le ji na shi ha mai specific sala kai hi ta chan chama khali ta eva
muscle wivang or even slim sak vai machi lila tada chumla kai na zata klebing ro da klebing atumui dai thi tada tyo mai ka khima mai ni jira tada balance diet nga thor three shell the are turu khamang hi phai yang at least 2 glasses la 1 glass la manghau turu khamang hi kapi three shell the toothbrush la masarang la kha mangsang hi na pham mangsang lo turu lumbi shok mangsang hau typically na amai tap hui toothbrush la ka no breakfast hi va ta lain sak ngai okay cha khamang hi va sai nu mang la or say health drinks chigari viva thari ensure ta chi thala chimning a sai nu mang na mang pai sai nu ina ta chamana hi la khamatha shi chin hi dar ka sai okay ari chamana ma khamtha hi nei thumi pai phon dung sa zung khai la lai pom mai yang chena khamatha quality hi shi chin sangai khalai ba jum ning ne at the end of the day when na sa zeng a doctor liver in terms of pesak chung wa he da la in or chi chin da hi la quality hi shi chin sangai yang in the breakfast li ari cha zang hai re chili cereals ak wa zang sangai cornflakes ta oats ta mahang re iwa okay very simple way to make sweet potato ari mangra ko khung ba ji khrak za ba ji ya chi ba ji la chi steam sala boil sala chi anka naga fruits na ang zang lo fresh fruits ang ya could be banana it no standard breakfast need to follow sa ka lai ji la haru sai nu mo thai da he bread he mati ba mang rum thalo he shai sang shell da kai ka apai pon sak shiming da gastric clapping yang indigestion problem clapping va akui va ka zau dai ma si ji ba ka lang yang ji ba ning de indigestion in kran ni wa yang je na thang left out sa hai point na no sai nu ma mang bai mi lai lactose intolerance da ji pin ji ba sai nu ma mang bai ne ko ji pin ji ba option lai ye viva la chi tha ji tha mang bai women's horlicks sa yang shna okay tha option lai ye lunch hi la da sat now you know yang sat thi ithum pha mai kap ji ba ari ithum black rice ji khai yan da ka ithum ka phung mala tampak mala black rice yan da ka mix sa ji phai ye ji ma ding ka la boil rice yang Russian hi va recommend ma sam ne ki pa lika recommend ma sam ne Russian va ari sang la ka sang ga hai sam ne yang ji za sang khyo da zat ni da za da claim ne phasa ma ma room sang bai ma zang ne ji mu hu live to me black rice pa ji la ji ma ning ka la boil rice ji ning ka parman hi tha bi hi na pha mai ji la je na ji re la ga vegetables hi da itum ishi commotion wa hunger ba hi shai na la ka hunger ba hi la khamatha han ni ma chang ne wa ba yang ji mo liver itum hi dal tha pulses tha beans tha ji thai cha ka ma shai ngai mde ji bin ja healthy food sa mai la yang je ji bin ji lunch pa li za pa yi ji la ga thina raha khang ji tran curly clay ji bin ji na healthy la sa mai liver kyang han gobi tha hi cha ka i recommend ma sam ne ji bin ji yang om si la ta kang sak mai la ga indigestion problem hi to make cruciferous vegetables ta hang yo hi indigestion ni ka berasa ji na yang ji na green leafy wa ka sang sak ai ye ji le na non veg sang ai ka okay thang ji da shai le ka a piece of meat or fish yang ji ne or say breakfast li harum shai thula ka lunch pa ne yang boil egg la the very simple the omelette la ta shem la ka ta shai pai how many of us aware jibam thai tu yang purple liquid ak jang de thangjing li na kharing ji yang thangjing li purple liquid ji antioxidant rich ni wa changwa ji la cancer fighting ni wa thangjing we party the healthy samang ne awi lotus stem ji la iron rich food ni wa yang thambau ji kachar ba ji Korean ka China Chinese ta thum ta stir fry itum la chi shai ye ji ni wa la ga itum fruits ka shai he ma bazar ga shai bai le phaza hai la ga shai bai athi le wa ma bazar ga la ga ari avocado tha dragon fruit tha remote thai ba ya thai before food li shai ye ji ni la ya phaza hai li wa ta pum ta mini khni thum pam la kha fresh fruits ping ji wa citrus fruit ping ji champra tha komla tha shakshi dai tha pineapple tha tina ji shai bai ji la ya la ga tur khamang hi la ma bazar ga mang lo tur hi khamang hi in between meals li tur ma mang tha lo yang la ga phaza ku create the la tur hi ma mang fu lo mini khani thum gap lai la ga ji li tur ji mang nau lo ji ga je na ra da
no pop hi la khamatha thaili zang dai changa baji thor chong ki khama za sang la ga tirum mang sangai la ga no pop chi shai lo chi ni wa chimning ga za pe la ka la da arma tha la ithum ta nga shun chong pam kham naw ita da shai ya chi la da sa pai ka juice ena la mang pai yang pom lo hi chik shi bang ne ka da man kham mi li hang mi da nga na xiak le la chak chung zal kham pi lo ta da thak la ka ne tha ya we wala ka kan khana lam ma lei ma nei ta ta chi lei lak la chi ta da chi yo mai da ga zan ha mai portion size chi okay ga phung win wrong practice a sa ban na za hui ra da pet li ka pa ha chi ba chi tian na yon ji le ya pung khani chang ma kar sa la at least the 1.5 hour 1 hour hi na sam na khaya ka ta gap ka ling sa ngai I thum wi food habit ma kham tha wi wangai na or I thum wi lifestyle ma kham tha wi wangai na condition ji ka tha da le chronic disease percentage ji ka ngai ji ka khai diabetes liver problem, heart problem, kidney problem, cancer ji la. Tong zang khai ni hi. Daga chronic ji khai ji tran ni var the stage ra wa sir khai ni wa ji wa khai ji tran chronic da hang ni la ya. Je ni hi ili hang lo ji ka. E tu me green crop hin la yon khayon la zang la ye. Ka ji li batai mi da aron wi thot li hang lo ji ka stress hi la gang sat le hoi tu mi le. Stress ya pong chung kle stress le hai ji tran wa for example hi ning o cha boy ji ga gastric problem hi mer sang jin la ning ai na da gastric hi la mari le ji ni wa ji mang ning la even ayar khwa phag za in dang da la ta ka ji thali wa ayar khwa li la effect sa ji la constipation hi ra ning o mar na da sai de ya ga phaza le ga a hi ning hi divert sa thui khai athang anong machut ta khlei pasling machut thue da indigestion ra thui how chain ari constipation ni ra how chita laga stress mar na khai ping hi even heart problem ni la ra sa zuli cheni wa okay phone ni la factor ang sai da la hangai serial khamathara ta la program khamathara ta la chili attention mi thue da in a hiwak zatamanam ka hangli ning mak sang la ka shak sa hi lam tha da ma za la tha da athang wi ning ba ji phone ba ji mang li jang thui ha laga re diabetes da kind of stress sangai diabetes chonga ju hen gai de shi tang ishi tu mi e how ping li la ya kashimui ote etumi da ka tang sta sugar hi etumi concept yon khayang le wa e diabetes sai ka kashimi bra avoid sa pung ra ji le le ya ka ji yon ne kashim ji ka jalebi tha ri ji tha ji va recommend ma sa pung ne ya ka shak za tha ta itum wi ma khani ayar wi shak za ji va recommend la ma sa pung ne ka akhu ji chamron khui la ga tha o abaji tha da sa je na ji na pawi ji jiba mi ko mo sa hi ngatai soro mo ya ngatai je na shamron khoi la ga sa ba ji ma sang sangai ni li ba thala ga ina health professional ping ni ngasan la ga test la ari hi shailo da kum shiran da shai shon chi la ma sang sangai ni da ga chang doctor na next check up ra lo ji ga ji horsak ta ra la ga no wi blood sugar ji test sal la ya blood sugar sal da ari hb1ac da le ji pa jin accuracy sa mai tu ji ne itna shimliary glucometer da high sir ya tum na test sal la ga da khayeng je ji ba ja ka accuracy itung flat na yang khwai akap mai je na test vac sa ji tran de ari hb1ac ya ji pa jin na pha mai je na timely check up sa hi la phai kai ka ba da diabetes le da matheila da phon da akhna bang khok thui khai thini rurak za thui khai da chi tha le la ga diabetes stroke la le bam bam ya diabetes stroke wa symptoms cha ko ma le mre na le kha athang na tha thai e diabetes zai ga thai rak le ji ga tiru hi mangai la ru chang shon hore okay la ga phazai la da za thai shon la ga oda ha ga sa la da chot thai da thai na ji ya function mak le tha da ya la ga phungli ga bam ping da na chir ta lo da na chir ta la ga za leng rai ga ji da actually wa doctor lik fa la phai ji phap ta lo ji da ba ba ga shim na we na chir ji shim mai da za leng ra ji ni wa very simple technique ni ji ya je no sak da la khwing sangai ye ba ba diabetes zaire ji ga extreme da chronic wa hai bing wa amik la ba sa zo de ji va doctor na ki te na ki ta sa sa la ji va khjo thau re ya kai ke va khna khong sa hau de ka ji la tam cha la kai ni va yin khwi ga khna shaung hai le le yang sha hai le le kai ke na ta kidney ni va sa zu hai diabetes in the kidney a ju ta mari le la kai sat le ko I thum chong wi mi le
kidney za we jiga diabetes ba jiga kisa da malay rak lay de ya diabetes in la jiga sa zumi khai ka la liver in la ka diabetes hi samai na la ra ye okay samar na da mang hai bing ta da athang yin ga hang la ta ka shak sa li la ta kai ka ba zam mang la awi phasa hi third ga hai mi lay wa third in the sense that awi healthy food choices ji the wrong food choices pak mala la ka te na da aware sa la ga te na da right food choices pak za ping la lay ya ka diabetes in da some hi va aniva da enemy ne fan la mi tha ngai mai fan la mi tha khai ne zam mang la zam mang jing da lay ping la diabetes ra shok khai lay pam mai ya thai ga ji mamang lak na phamai ji ne diabetes le ga zami ba pra rai jaw khai ji ji na phamai kap ji ne ka shak zana ne hi ga maintain sa ari shai sa la na doctor ri timely check up ba sa la le sa thui khai le je na ina hangai pa na ba take home message aga link sa ye diabetes ga zair ji ga doctor li la openly tha da diabetes le ko ji hang lo ji ba ari hi diabetes le ga ari kai ka ma shai pai le ji la ya je na ji bi ji la mangrum ka pai yang mangrum pai le je na diabetes le ji ga thum da sugar free we ari thai da ji tha miao we la ga sugar free ga hang ji tran itum apam li la pharmacy kai na la recommend sa pam mai itum sugar free da le de sugar free da ya or kashim ne wa ji artificial sweetener ne wa je pa je ma shi jin mi tha lo ji pa ji ba ji bi side effect na da ra le je je na ji pa ji ba itum recommend sam ni je na ka sha pa ina da diabetes si malai fai ga da sar le ji ga ka shak sa hi yin plung ra la exercise sa plung ra the exercise ji ga physical activity hi le plung ra yang the lethargic sa line mo thui pai ne la ga ning hi la ning hi da ma thang jing la ga pam hi hi na pha mai thui kai ka da ukhanang shon ji ping hi la diabetes ra su khai le pa pa mau ya je na ji tha ji la ma leng sak ai ne la ga healthy food choices hina always the best always da shak za hi itum da mina recommend ka sa network marketing ta we ata ashi we ari va mathai je pile sleep anai je diabetes ta nai je control ta nai je hi thai je bp control sai ta sa da klei le da klei bing hi we practice pa hi da ka tom la maning ka va ma tha manai je ka va ari hi itum tam khoi se ko khai mi maning jang thoi da exactly va mathai mani kha jili jang jang le re khian shem ka la ji ba ji ba jang ka mi ko mo hi phasa we requirement hi protein ji ka vitamin B12 ji ka for example iron ji ka ki ji ka mang rai sir thumo taw da chi ka tong khli apply ma sa pai ma raw ji da winning li lai ji la chen chi kya ka washung da recommend sara or maning ka va kali ka da mang phlung ra phai ji khla ka ji ka necessary step khulaga chi recommend sami pai ra mai ichum chong we da ari shem mi lai pam pam mai ya chana pam ni lam mai lai ye ka chi kai ka va da za thi da nga shai da ne ji chi ta shai la ga van ghai khrai bam ning le ko van ghai le ye kun ka wang for time being ma ya Chino tata ina sai ka tata ka shali atum hila ka shem jili painkiller painkiller thai ka ka tata sangsare tata hang yo tata atum na ka shem jili yang not totally tata 101% herbal hiva 100% hiva herbal medicine maning ji thai ina sai king di chi kai ka ba chi shai ra shum la ka lastly tata Kazat akbaji cancer ji bata hailan lai pam da kai kan kidney liver da chale pasa zu khai so ji tha ji ve ili da recommend sai ji la mahangai ne ma sam ne ji la mahangai ne ka itumi testing khui la ka hapta khui la ga kazat na phamai ji hangai da really patients being rather hi in the question na tuninga na shit sang la ga rala da in hang mi ko mo hi ma shit sang lai la ga da chang king bing wa atumi phasala thalai na rai khui ji ma lai pam pam ne je ni na rali la shit sang la ralo ji kai ni ili shit sang bam ning la rali shit sang la ga sia sa la ga ralo ta hang ni wo doctor li khwa ji tran la na la doctor bali la shit sang la ga la rali sia sa la ga va lo ji tai ga cry sam bang re itum na ta counseling sam man la itum na phap daw la ya je ne kai ga ning sang lai na khra la le ji ba ti da cry la le pam cry la thak ma de rai pam ya discipline ga la shit ga sang ga la da rali ham sang ji ping ji ba ta rai khai le so ji da sa da ari a thang hang da klei ari shem shok la ga ki sa da klei ping ji li la ta ma thlai na yeng sak sak la kha khwa hi khwa na la pham yi da hangai ji pa i wi khong nai na ra
right how we do ji khwala masang sangai ne the best thing wa professionally malang ne thada expertise ping ne ya chili malang ne a thumi mashit samlo chim ning ne ya ga itu milang levo the doctor li za ran ji la the ji thali za thui khai arma the khanini nik zat la phai aron ba tam na makham tha tam sai de ya chen khanini nik zat la phai ga ji ba wa itu mi marakli akba shi sa sa ga doctor li khwa ji tran glucose cup la ga Bangladesh man hui khai le yang che na itum khata na aware ga sai hi the mi ba wi ga da khlei ji pa ji ga tha khlei yang mong ji ga tha khlei ji la de no the studies ha la phai de hangai I ba Johnny la ning shi la kar ko ning phana ji ni yaung na ji yang Johnny welcome sal ga da khachang sa sang pang hi khwang le ji ka wa tam khami go he aman sak la kai lan hia ya jang da atam yang pang shi hia jang da tam khui shi khui khai ga tong ga ya ri le na wi ka shap na wi thei khai tam khui khai ji share sa ga itum hi da phata la ga na okti said in a question of mangan sal John na thei da tha la ga na me sa la ga na explain sami khai ji in depth ji wang ek zakhat ning shi John sagi de le de khlai wa ge de le de tong kli la clinic so ge de le de khlai ji la success ko ji ng sar no ji ta da wish me khai thank you for joining us once again